Šta ću ovaj put da spremam? To je ova quinoa. Tako ja mislim da se zove. Ona je iz porodice cvijeća, to nije žitarica. Znaš je da li ima u Južnoj Americi. To sam pokusilio par sati u vodi. I onda treba jako dobro da se ispere. Dosta više nego riže, ali se sprema poput riže. Ima malo čudan miris. Tako, sad sam znači ulje dole na dno, prvo povrće, prvo luk, pošto on najbolje podnosi temperaturu. I onda mrkve i ostale stvari. Ovdje ima 3 različite mrkve. Stavio sam ovdje tamam da dođe tu do vrha. Jer ovo ima čudan miris, zato rekao sam ranije, zato koristit ću malo više bijelog luka i soli malo. Stavit ću malo i ovog džinđera, ljute paprike. Mislim to neću više ništa stavljati. Malo sam izmiješao te začine i stavit ću to. Sedam minuta ću staviti, nek on se dopali i nek radi svoje. Kako to izgleda sad kad je to gotovo? Da, poput riže i sad se dobro vidi kako je na dnu uopšte nije zagorilo, zato što sam stavio povrće dole na dno prvo. Stvara par ručeva. Još je vruće, kao što sam rekao ranije, poput je riže, ima malo... Pa dobro, kad se čovjek navike nije loš to ukus domaćeg paradajza. Riba je baš dobro se ispekla. Nije baš toliko suva. Ja, ovaj losos je malo masniji nego ovi drugi. Ja volim malo da eksperimentišem sa hranom, a uvijek je najbolje da ako jedete nešto novo, što niste nikad jeli prije, prvo da postepeno probate, da vidite kako to organizam. Jer ovo ako se dobro ne pripremi, ne ispere, može malo da zeza stomak. Ko se nije navikao naravno na to. Sad njemu sezona u ljeto. Ovo je malo veći nego onaj prije što sam pekao. Ovo je jedan najveći lososa. Zato ću njega malo polako da pečem. Naravno na roštilju ovdje ću da pojačam i ovdje ću da pojačam. A u sredini ću smanjem. Bijelo je to fino masnoće, izlazi iz njega, on se fino peče sad. Ja baš uvijek kupim sa kožom i da ima krljuština na sebi isto. Tako da mogu da vidim da li je riba bila svježa ili ne. Može se dobro vidi po koži. A ujedno lakše ovako na roštilj neće da se zalijepi. Sad ću odvojiti tu kožu, lako se odvaja. To sam već napravio jednom u drugom videu, jednom prije. Samo ovo je malo drugačija riba nego ona. Koža se sama odlijepi skoro. Sad će još malo ovdje da stani začina i u foliju, pa ću vratiti ponovo još malo da se to... A već je to gotovo, jako je debelo. Sad sam to stavio u foliju, nek se još malo izdinsta. Sad sam okrenuo na drugu stranu, malo da se i tamo zapečem. To je taj što sam koristio, znači iz Južne Amerike dole.